Kajing pulien na kasiti banangkong uyones bakut. Kalnong manangkong kadakot san adu kalnong baar kadakot kabanangkong pat kabaar. Ko ba ye kani kalong ka kubor bangilay osngaw na Jesu Kris bangipan bana hapi. Boblay ulong kajing syai badahu omdon jing dum satia. Nadangi ong bangi selok batu pause ngiyat ha kajing dum. Ngilam ler bat ngim im kat kum kajing shisha. Henry ladangi yaj ha kajing syai. Kumba mau ulong ha kajing syai. Ngia selok lang iway bat iway pan. Mat kasna mu Jisu ukhun chong u. Kapan khut yangi na kapop kasang baro. Ladangi ong bangim don pop ay. Ngi syukor yalade bat kajing shisha kam don hangi. Ladangi plai ki pop jungi. Ulong ubala man syania bat ubahog. Bad un map iki pop jungi. Bad un pen khoi yangi na kajing pamhok baro. Ladangi ong bangim syam le pop ngi pelong ngi ubalam lir. Bad kakatien jong kam don hangi. Kukhun ba i jonga. Ngatho ya kine ki eki hapi. Bapien om le pom. Henry ladau no le pom. Ngidon unong saj hakmat ukpa. Jesu Kris ubahok bat mau ulong kajing siu kuna na kabanta kipop jungi bat om dei tangi kipop jungi Henry ye kipop jong kaperthai baro kawairu kaktien jong utrai. Kajing pulien ang gospel bakut kat kum Matthews kalenong ngabar kadakot kat lai adu bakat para. Inday kira ustad kilalik no hakmi u angel utrai ulapau Joseph hakajing pot sniu bat ulaong kijot syemiu khunlong bat kakami jung u bat tophet syari Egypt bat tosa ang ta hadu banganda ong ipi na bau Herod un sawat yu khulung ban paniap yu. Kum tau laki joj ula syem yu khunlung bat kakami jung u bat shimit ula pet sya Egypt bat ula sa ang ta hadu kajing yap u Herod. Kani kalalong ban pendep ya kabau trai ula keren daw nong itu lupa na Egypt ngalakot yu kun jonga. Tiu Herod habau liu i bola sya syukor hakiri ustad. Ladap da kajing bitar bashar khay bodula pha ban paniap iki khun shinrang baro ha Bethlehem mat ha kishnong ki ba markham kito ki ba la arsnem kharta la ne ki ba kham hapo katkum kapor bola to ket bania na kirustan ha kani korkom la pendep yak bala keren dau Jeremaya nong isu lupa le sngaw ka sur harama kasur jingyam priu bat jinglen yar bakrau karakhel kabayam nakabanta lai khun kamtre bayan pentingannya ka namarba kim don shu. Ke gospel jong trai.